melawai. Masih dari mancanegara, saudara, nelayan Pakistan tidak berbuka puasa di rumah. Mereka memilih buka puasa di atas kapal yang tengah bersandar di dermaga jelang matahari terbenam. Nelayan menyimpan banyak makanan di kapal sekaligus sebagai bekal melaut karena mereka akan berlayar hingga berhari-hari. Meskipun berat tidak berpuasa di rumah dan jauh dari keluarga, nelayan saling menguatkan satu sama lain. Bagi mereka, pertemanan di atas kapal selama bertahun-tahun sudah terasa seperti keluarga. लगता है लेकिन परदेसी है, अभी समंदर में तो कुछ नहीं है, तो एहसास तो होता है, लेकिन क्या करें, अभी रोज़ी है तो वो चीज़ अभी दिल में नहीं रखते हैं ना, अपने रोज़ी के हिसाब से वो ऐसे चलाते हैं ना।